Voljela bih da govorimo o fenomenu pokušaja revizije istorije prošlog veka koja je najvidljivija od pada Berlinskog zida do danas, a najviše se odnosi na izjednačavanje pobednika i pobeđenih, krvnika i žrtava, ali i na potpuno negiranje zločina. To novo čitanje istorije proizvodi nove generacije dece koje u školskom uzrastu bivaju bukvalno trovane sadržajem udžbenika i uopšte literature koja se bavi istorijom. Ono što je u ovoj reviziji najuočljivije je da je današnje tumačenje istorije prati aktuelne političke procese, pre svega u Evropi, ali naravno i u Sjedinjenim Američkim Državama i na ostalim kontinentima. Dakle, istoriji se imputira ono što nikada ne bi smelo, a to su politika i ideologija. Čini se da je sve počelo revizijom razloga za početak Drugog svetskog rata. Ernest Nolte, nemački istoričar, izneo je tvrdnju da su fašizam i nacizam istorijska reakcija na Rusku revoluciju iz 1917. Pa po toj logici proizlazi da je Gulag prethodio Auschwitzu i tu negde je otvorena Pandorina kutija.